Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Ishyano News, reka turebere hamwe amakuru agezweho. Reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abazifasha ku rugamba bakajije ibitero ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa AFC 23. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya mbere rishyira kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi 2026 hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'ijoro ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rugezi ko muri komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikazi. Kanyuka yavuze ko kandi kuri wa gatandatu nanone guhera saa 10 za mu gitondo izo ngabo zakomerejeho ibitero bitarobanura muri teritwari ya Kerehe mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Rushunguti, Kaboneka, Rubiri, Mutara ndetse no mu nkengero zatwo. Ibitero nabyo byagabwe hakoreshejwe drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibitero byatumye abaturage benshi babura ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi ku gahato, nk'uko Lawrence Kanyuka yakomeje abitangaza. Mu guhangana n'ibi bitero by'ubwicano, umutwe wa AFC 23 wongeye gushimangira ko wiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. FARDC yakajije ibitero mu matwari ya M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuye mu biganiro byabereye mu Busuwisi. Mu biganiro impande zombi zumvikanye gutanga agahenge ndetse M23 ishyirwa mu rwego rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ryako. Munyemere dukomereze ku nkuru ivuga yuko guverinoma ya Guinea Conakry yakiriye inkunga y'ibikoresho bya gisirikare bigezweho byatanzwe n'Uburusiya mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubushobozi bw'ingabo zayo no guhangana n'ikibazo cy'umutekano gihari. Ibikoresho byashyikirijwe Guinea ku mugaragaro ku itariki ya mbere Gicurasi 2026 umuhango wabereye ku kibuga cy'indege cya gisirikare giherereye i Conakry. No muhango wayobowe na Perezida wa Guinea General Mamadi Doumbouya. Iyi nkunga igizwe n'ibikoresho bitandukanye birimo imyenda ya gisirikare, kasike n'imyambaro idatoborwa n'amasasu, inkweto za gisirikare, indege zitagira abapilote, drones zigezweho ndetse n'intwaro zifashishwa mu kurwana no kugenzura ikirere. Perezida wa Guinea yatangaje ko abayobozi bo ku mpande zombi bagaragaje ko iki gikorwa kiri mu rwego rwo gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Guinea n'Uburusiya bugamije kongera ubushobozi ingabo za Guinea mu kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage bacyo. Perezida Mamadi yashimangiye ko ibikoresho bigiye kubafasha ingabo za Guinea kurushaho gukora neza inshingano zayo, ashimangira ko umutekano uri inkingi iterambere rirambye. Ku ruhande rw'Uburusiya, intumwa yihariye ya Perezida Vladimir Putin yavuze ko igihugu cye gikomeje gushyigikira Guinea mu rwego rwo kubaka igisirikare gikomeye kandi gifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano biri muri icyo gihugu. Iyi nkunga ije mu gihe Guinea iri mu bikorwa byo kuvugurura no kugenzura ubushobozi ingabo zayo mu rwego rwo guhangana n'imbogamizi z'umutekano, kurushaho kwihaza mu kurinda imbibi zayo. Nyuma y'umuhango, Perezida wa Guinea yagiranye ibiganiro byihariye n'intumwa y'Uburusiya bigamije kurushaho kunoza ubufatanye hagati y'ibihugu byombi cyane cyane bijyanye n'umutekano na gisirikare. Reka kandi dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye imyiteguro y'amatora ya kamaramaka agamije kuvugurura itegeko nshinga. Igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga cyaturutse mu ishyaka rya UDPS rya Perezida Felix Tshisekedi. Abayoboke baryo bagaragaje ko bifuza ko uyu muyobozi yakwemererwa guhatanira manda ya gatatu kugira ngo abone umwanya uhagije wo gukemura ibibazo iki gihugu gifite. Deputy Paul Gaspari yateguye uyu mushinga agaragaza ko itegeko nshinga rya Repubulika rikwiye kuvugururwa kuko ryemejwe mu gihe cy'inzibacyuho, nyamara ngo ubu byarahindutse kuko igihugu kiyobowe na perezida watowe. Umunyapolitiki yasobanuye ko hari byinshi bidasobanutse mu itegeko nshinga risanzweho, cyane cyane ibyerekeye mu matora, bityo ko igihe kigeze ngo abaturage batore basaba ko rivugururwa mu rwego rwo kwirinda impaka. Ku itariki ya 30 Mata 2026 inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye umushinga isaba komisiyo ishinzwe politike, imiyoborere n'amategeko gusesengura byimbitse mbere y'uko atorwa. Ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Dirisa Sanga uyobora ishyaka Imvolovo, umushinga wa kamaramaka ugamije kwica demokarasi ku nyungu za Perezida Felix Tshisekedi n'ihuriro Union Sacrée mushyigikiye. Umuvugizi w'ihuriro Lamuka ry'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, Prince Epenge, yatangaje ko itegeko nshinga cyane cyane ingingo yaryo iteganya ko umukuru w'igihugu
w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri itagomba gukurwaho. Epengi yagaragaje ko kugerageza kuvugurura itegeko nshinga hifashishijwe inteko bizaba ari ugutatira igihango igihugu gifitanye naryo n'ibyifuzo by'abanyekongo. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama yo guteza imbere ibikorwa remezo yabereye Kinshasa tariki ya 8 Mata, yaciye amarenga ko mu mwaka wa 2032 azaba kiyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bamwibutsaga ko manda ya kabiri izarangira 2028. Munyemerere twekeze mu gihugu cya Tanzania, hari inkuru ivuga ko Perezida Nyakubahwa Paul Kagame w'u Rwanda ategerejwe i Tanzania mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe uzagira muri iki gihugu ku cyumweru tariki ya 3 Gicurasi 2026. Amakuru y'uruzinduko yemejwe na Perezida wa Tanzania mu itangazo yasohoye ku wa 6 tariki ya 2 Gicurasi 2026. Mu ruzinduko Perezida Kagame azakirwa anagirana ibiganiro mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Ibiganiro bizibanda ku ngingo zirebana n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bifitanye umubano ukomeye mu ngeri zinyuranye zirimo ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho, kandi ibihugu byombi byanasinye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Muri Nyakanga 2026 u Rwanda na Tanzania byasinye amasezerano agamije gushyiraho ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambuka muri Tanzania i Kigali. N'intambwe ikomeye yatewe mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bisanzwe bifatanya mu bikorwa byiganjemo ubucuruzi cyane cyane, uretse kuba abanyarwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam, hari n'ibicuruzwa biva mu Rwanda bijya mu gucuruzwa muri Tanzania. Reka dukomereze kandi ku nkuru ivuga yuko Arkiyepiskopi wa Gatolika wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kardinal Fridolin Ambongo, yatangaje ko imiyoborere mibi yabase iki gihugu ari yituma umutekano uzamba bikagera naho icumbi ry'abapadiri rigabwaho igitero. Mu ijoro ryo ku ya 30 Mata rishyira ku ya 2 Mata, abitwaje intwaro bateye ibicumbi by'abapadiri muri paruwasi Gatolika ya Saint Theophile iri Kinshasa, bangiza igipangu cyaho n'inzu, batwara na bimwe mu byo bahasanze. Nyuma y'iki gitero cyakomerekeje abapadiri, Kardinal yasuye abapadiri agaragaza ko abagabye iki gitero bakorana n'abaturiye iyi paruwasi, kandi abagizi ba nabi bakomeza ibikorwa byabo kubera leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashobora kubakumira. Uyu mwepiskopi n'umwe mu banenga ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adaciye ku ruhande gusa abushyigikiye barabimwangira. Ni umunyekongo uba i Kinshasa watinyutse kuvuga ko intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu yatewe n'uko hari ibyo leta itakemuye mbere y'uko itangira. Munyemerere dukomereze ku nkuru ivuga ko kuva intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangira, Iran imaze kwangiza ibirindiro bya Amerika 16 biri mu bihugu 8, aho bimwe muri ibyo byahindutse umuyonga ku buryo bitakongera gukoreshwa. Ibi ni ibyavuye mu icukumbura ryakozwe na CNN rigaragaza ko ibyinshi muri ibyo birindiro byari iby'ibanze Amerika yari ifite mu gikombe cy'Abarabu Arabian Peninsula. CNN igaragaza ko Iran yagiye itera ibi bitero yototera kwangiza uburyo bw'itumanaho bwa Amerika, radari n'ahabikwa indege za gisirikare, kuko ari ibikoresho bihenze kandi bigoye guhita usimbuza ako kanya. Ibikoresho byangijwe harimo indege ya Beijing E-3 Century ibarirwa nibura muri miliyoni 500 z'amadolari. Umunyamakuru wakoze iri cukumbura Tamar yavuze ko mu biganiro ajyanye n'abantu barebaga ibi bikorwa byangirika bemeje ko Iran yagabye ibitero bikomeye. Akomeza avuga ko hashingiwe ku makuru ya Minisitiri w'Intambara wa Amerika, Amerika yakuye abasirikare bayo barenga 90% mu myanya bariho muri iyi ntambara ku mpamvu z'umutekano muke. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran byasize byishe abayobozi bakuru bari mu nama i Tehran, barimo na Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Imwe mu ngaruka zikomeye zatewe n'iyi ntambara ni ifungwa ry'inzira ya Hormuz inyura 20% by'ibikomoka kuri peteroli byoherezwa ku isi yose yafunzwe na Iran. Reka kandi dukomereze kuri inkuru ivuga ko Donald Trump yatangaje ko agiye kongera imisoro 25% ku bicuruzwa bituruka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi birimo imodoka n'amakamyo. Nubwo atasobanuye byinshi, Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja EU kutubahiriza iby'impande zombi zemeranyije mu bijyanye n'ubucuruzi. Iyi komisiyo yatangaje ko ikomeye
ku buryo yiyemeje ariko ishaka kumenya ikijya mbere ku bijyanye n'ibyemezo bishya bya Amerika. Kongera imisoro ku modoka ni ukuzahaza abo muri EU kuko iki gice kiri mu bya mbere bihetse ubukungu bw'Uburayi. Impamvu nuko mu mwaka wa 2024 Uburayi bwakoze ibinyabiziga miliyoni 17. Muri uwo mwaka koherejwe muri Amerika imodoka zirenga 157 zari zifite agaciro ka miliyari 44 z'amadolari. Iki cyemezo kije nyuma y'igihe kitageze ku mwaka EU na Amerika byemeranyije ku masezerano y'uko ibicuruzwa bya EU bitagomba gucibwa imisoro irenze 15% hakurwaho imisoro ya 30 Trump yari yahize guca ibicuruzwa byawo. Naho kandi mu yandi makuru abantu 5 baguye mu manuka y'indege nto ya Kasana bagana 421 si yahanutse muri leta ya Texas. Leta yanditse ko urwego rushinzwe ubwikorezi bwo mu kirere rugiye gukora iperereza ku cyahanuye iyo ndege. Inzego zishinzwe umutekano n'ubutabazi bw'ibanze zatangaje ko amakuru y'ibanze agaragaza ko iyi ndege yagenderaga ku muvuduko wo hejuru cyane igihe yakoraga impanuka. Indege yanyuze mu kirere iyo ndege hanukiyemo yageze aho yajyaga nta kibazo yagize. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko Minisiteri y'Intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko iki gihugu giteganya gutangira ibikorwa byo gukura ingabo zacyo 500 mu Budage bitewe n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Umwuka mubi w'ibihugu byombi bihuriye mu muryango wa NATO watutumbye biturutse ku ntambara itavugwaho rumwe Amerika na Israel byashoje kuri Iran tariki ya 28 Gashyantare 2026. Tariki ya 27 Mata Senchare w'Ubudage Frederick Merz yatangaje ko Iran iri kwandagaza Amerika mu biganiro by'amahoro bigamije guhagarika iyi ntambara kandi ko atabona uburyo abanyamerika bazahora bayisohokamo. Ku itariki y'umunani Gicurasi umwe mu bayobozi bakuru muri Minisiteri y'Intambara ya Amerika atashatse ko amazina ye atangazwa wabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko amagambo yavuzwe na Senchare w'Ubwongereza adakwiye kandi ko ntacyo afashize. Uyu muyobozi yavuze ko kubw'iyo mpamvu Perezida agiye gusubiza mu buryo bikwiye aya magambo atagira icyo afashije. Amerika yatangaje ko izakura mu Budage ingabo 5,000 kandi ko bizakorwa mu gihe kiri hagati y'amezi 6 na 12 mu rwego rwo kugaragariza Senchare Merz ko yakoze amakosa akomeye. Tariki ya 30 Mata ubwo Trump yateguzaga ko ashobora kugabanya ingabo za Amerika muri Budage, bamwe mu bayobozi bo mu gisirikare baratunguwe cyane bagaragaza ko ibyo bihugu byombi byagakemuye ibibazo binyuze mu biganiro. Abayobozi bagaragaje ko mu gihugu byinshi byo muri NATO byanze gushyigikira intambara ya Amerika na Iran, byibura Ubudage bwo bwemereye abanyamerika gukoresha ibigo bya gisirikare byabwo, bwemerera n'indege zabo kugwa mu bibuga by'indege byabo. Amerika ifite ingabo 35,000 mu Budage zoherejwe hashingiwe ku bufatanye bw'ibihugu bya NATO byiyemeje gutabarana. Izigera ku 5,000 zoherejwemyo ubwo Uburusiya bwashozaga intambara kuri Ukraine. Reka kandi dukomereze ku nkuru ivuga ko ibitero bikomeje kugabwa na Israel mu majyepfo ya Liban byahitanye abantu nibura 10 ku munsi wo kwa gatandatu nubwo ashize ibyumweru 2 hatangajwe agahenge kine. Ibiro ntaramakuru bya Liban byatangaje ko abantu 3 bishwe n'igitero cyagabwe mu gace ka Shutine karere ka Nabatiye. Hari kandi n'abandi 2 bishwe n'igitero cyagabwe ku modoka mu mudugudu wa Fajr. Ahandi hantu hibasiwe harimo mu mudugudu wa Loweza aho igitero cyahitanye abantu 3 ndetse no muri Shokine hiyongeraho abandi 2 bishwe n'ibindi bitero. Indege za gisirikare za Isiraheli zagabye ibitero hafi y'ahazwi nka Isandala Bake hafi ya Round Point mu mujyi wa Nabatiye. Hari kandi n'ibindi bitero byagabwe mu mujyi wa Sindike mu karere ka Tiel. Nubwo Israel ivuga ko yibasiye uwo mutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran, amakuru agaragaza ko umubare munini w'abahitanywe n'ibi bitero ari abasivile. Mu minsi 2 ishize gusa abantu 44 bamaze kwicwa n'ibitero bya Israel mu gihe kuva mu ntambara yongeye kubura ku itariki ya 2 Werurwe hamaze gupfa abantu barenga 2,600 nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ya Liban ibitangaza. Abasaga miliyoni 1 bamaze guhunga ingo zabo kubera iyi ntambara ikomeje kukaza umurego. Ku ruhande rwa Hezbollah, uyu mutwe watangaje ko uzakomeza kugaba ibitero ku ngabo za Israel ziri ku butaka bwa Liban. Kwa gatanu yavuze ko wagabye ibitero ku basirikare ba Israel n'ibikoresho byabo mu bice bitandukanye byo ku mupaka. Ibitero byakozwe Hezbollah akoresheje drone nto zifite ubushobozi bwo kwiyahura, zikaba zimaze no kwica abasirikare 3 ba Israel mu minsi ishize. Izi drone zifashishwa cyane mu kurasa imodoka z'intambara zirimo na tanke zo mu bwoko bwa Amerika
iyi ntambara yatangiye ku itariki ya 2 Werurwe ubwo Hezbollah yarasaga roketi mu majyaruguru ya Israel nyuma y'uko Amerika na Israel batangiye kugaba ibitero kuri Iran ishyigikiye uyu mutwe. Kuva icyo gihe Israel imaze kugaba ibitero byinshi byo mu kirere ndetse inohereza ingabo ku butaka bwa Liban igenzura uduce twinshi two ku mupaka. Nubwo ku itariki ya 17 Mata hatangajwe agahenge k'iminsi 10, Washington kakaza kongerwa ibikorwa by'intambara ntibyigeze bihagarara burundu. Abasesenguzi bavuga ko akagahenge kari ku mupapuro gusa, mu gihe ku butaka ho hari imirwano ikomeje ndetse ikaba irimo no kwiyongera. Mu rwego mpuzamahanga Ubushinwa bwatangaje ko nta gahenge nyako kariho, ahubwo ari ukugabanya ubukana bw'imirwano. Hagati aho Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari guhatwa n'igitutu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abaturage benshi bifuza ko igihugu cye gikomeza intambara aho kuyihagarika. Imunyemerere dusoreze ku nkuru ivuga yuko Minisitiri w'Intambara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yatangaje ko kubera ko bari mu gahenge ko kudatera Iran kujya gusaba uruhushya inteko ishinga amategeko rwo gukomeza intambara kwa Donald Trump kwabaye guhagaritswe. Pete Hegseth yasubizaga ikibazo yabajijwe n'inteko ishinga amategeko ya Amerika umutwe wa Sena ku itariki ya 30 Mata 2026. Iminsi 60 iruzuye kuva Trump amenyesheje inteko ishinga amategeko ko yarashe kuri Iran. Hari ku itariki ya 2 Werurwe 2026 itegeko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rigena ko perezida aba agomba kujya gusaba inteko ishinga amategeko uruhushya rwo gukomeza intambara mu gihe intambara Amerika itangije imaze iminsi 60. Inteko itemeje ko iyi ntambara ikomeza, perezida ahabwa iminsi 30 yo kuba yavanye ingabo za Amerika ku rugamba. Umwe mu bayobozi bakuru wa Amerika yavuze ko intambara na Iran yarangiye kuva hajyaho agahenge muri Mata 2026. Cyakora ntabwo biganiro bihagarika intambara burundu birafata umurongo kuko impande zombi zitarumvikana. Amerika ivuga ko Iran yohereje umushinga kubiyemo ibyo wifuza muri Pakistan iyihuza na Amerika. Icyakora ntabwo hari hamenyekana ibiwukubiyemo wose. Ntibizwi niba Amerika yararwakiriye. Mu minsi ishize Donald Trump yavuze ko Iran niba ishaka ibiganiro byo guhagarika intambara izahamagara abi Washington. Amerika kandi yakomeje gufunga ubwato bw'ikomoka kuri peteroli bujya cyangwa buva ku byambu bya Iran. Ibyo byatumye na Iran igaragaza ko izakomeza gufunga Hormuz. Iran kandi yatangaje ko yiteguye gusubiza Amerika mu gihe Washington yakomeza intambara. Amerika igaragaza ko intego nyamukuru yo kurasa kuri Iran ari ukuyibuza kongera ubushobozi bwayo mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Icyakora umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei yavuze ko batazaterezwa kuri iyi gahunda kuko ingufu za nucleaire ni umutungo wabo. Iyi ntambara kandi yateje ibibazo by'ubukungu kuko Iran ikomeje gufunga inzira ya Hormuz inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli bingana na 20% by'ibikoreshwa ku isi yose. Ku itariki ya 30 Mata 2026 igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyazamutseho 7% kirenga amadolari 126. Biba ubwa mbere bibaye kuva mu mwaka wa 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira. Ubwo yasubizaga ibibazo by'abasenateri, Hegseth yagize ati ubu turi mu gahenge, bivuze ko dukurikije uko tubyumva mu bari iminsi 60 byabaye bihagaze. Itegeko rya Amerika rigaragaza ko mu gihe inteko itemeye ko intambara ikomeza mu minsi 60 itanga iminsi 30 yo gukuraho intambara aho ngaho. Ni itegeko ryemejwe mu mwaka w'1973 habuzwa Richard Nixon wari perezida wa Amerika gukomeza intambara muri Vietnam. Abo mu ishyaka ry'abademokrati bakunze gushyira imbaraga mu kugabanya ububasha bwa Trump ku bikorwa bimwe na bimwe, ariko byakomeje kubananira nubwo bagaragazaga ko bazakomeza kubishyiramo imbaraga. Abademokrate bakumirwa n'abarepublican Trump akomokamo bavuga ko Iran ari ikibazo ku mutekano wa Amerika bityo igomba kurwanya. Nubwo ubukungu bw'isi bukomeje gutikira kubera intambara ya Iran, Amerika nayo imaze kuyitakazamo arenga miliyari 25 z'amadolari mu bikorwa bya gisirikare. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, nta dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira ibihe byiza.